Whakalo whakul pa ia maulunga fo i o leo whasalau so kako ngu, mai se fo mai mo mai ale. Pa ia mana malo Samoa i kue fio la langi ngi yasu. Wha moe fo wa ko whainga. Ia o la kako sanga i konguloa ia lau le fo e kusa o le. Kako wha moe mo wha lau ilo inga leo kako au le ipo la langi le duafe lua. Lau fionga leo ma malu le malo Samoa, ma lau ma siofo. Lau fionga le sui kofia, ma lau ma siofo. Lau fionga ka mai kai pale mia ma malu ka pingeka malo Samoa sifu. Lau fionga fam singsili, ma vasengo fam singonga. Lau fionga fong fikalai, ma sui ma malu o le fongo faikula fongo le malo Samoa sifu. Kai o e kale sia fia, pa ia mawalunga lau whainga luenga le akua lo whangongo mangu. Whaka whaikaulanga e fia le ngaka i Samoa ngei, a o aku ngu mau, a wale manguia lau kele o Samoa. Pa ia o Samoa, kama ma ainga fo i malako kama, ainga o papa, ainga ka whaiwha. O le usonga ku mua mapuli, i ku au malakaua, ainga i kai, ma le vaa o fonki. Le whaangalo inga fo i le mai moa, ka pua i mai a kako uso i Amerika Samoa. Lau sunga ko vang sili, ma le lukenga ko vang, wha apea le whainga malo Amerika Samoa. O le paia lava leai, wha suanga, ma kama makua, a fio foi wha kui, kau koko. O le so, ua kofa i ngai, wha alau i loa aloa i ai, alo ma whaangau o Samoa, o le amasi aku, e leipo lalangi ka alongo laka piliki Samoa. Whakalofa fo i paanga, a laka piliki Samoa, mai moa ka poa i mai fo i, ka ko paanga au ku, el Pacific Cast Global, whapea fo i IBFC po le sifa, pe ka ko malo, Samoa Tourism Authority, Pacific Isi, mai lako umalo lango inga ringi wha moi. It is indeed an honor for me on behalf of Rugby League Samoa to announce our Toa Samoa team for the Rugby League World Cup 2022 in England. This is the team list. Anthony Milford,
plays for Newcastle Knight. Braden Hamlin Willie, Cronulla Sharks, newcomer. Brian Toa, Penrith Panthers. Chanel Harris Tavita, New Zealand Warriors. Danny Levy, Huddersfield Giants. Fa'amanu Brown, West Tigers. Hamiso Tapua'i Fido, Cowboys, another newcomer. Isaac Tango, Penrith Panthers. Jerome Luai, Penrith Panthers. Jaden Sua, St. George Dragons. Joseph Suali'i, Sydney Roosters. Tasi foi leo sui fou tono tato au. Joshua Aloiai, Manly Sea Eagles. Josh Papali'i, Canberra Raiders. Junior Paulo, Parramatta Eels. Kalma Tuilangio se tasi sui fou, West Tigers. Luciano Leilua, North Queensland Cowboys. Martin Taupa'u, Manly Sea Eagles. Matthew Feangai, another debutant, St. George Dragons. Orican Kaufusi, Parramatta Eels. Spencer Leniu, Penrith Panthers. Stephen Crichton, Penrith Panthers. Tylen May, Penrith Panthers. And Tyrone May, Catalans Dragons. Head coach, Matthew Parrish. That's the team list for Toa Samoa for the upcoming challenge, the World Cup, which will be hosted in England this year. Our first match is the opening match of the tournament on the 15th of October against the host, England. This year's team features 8 grand finalists in the NRL, inclusion of the Parramatta Eels players Orican Kaufusi and Junior Paulo, and Brian To'o from Penrith Panthers, Isaac Tango, Jerome Luai, Stephen Crichton, Spencer Leniu, and Tylen May, all playing in the grand final and all play for Penrith Panthers. Our squad assembles over this week, and we will be building towards the opening fixture of the Rugby League World Cup against the host nation, England. Our squad sees a great dynamic of experienced players with the inclusion of the NRL's young rising stars. Ia maleanganga whaaloalo Samoa o le tātou au le nā a le Toa Samoa mo le ipo lalangi lua afe lua whaftai. Uma ia, awal me ia kako sili ia live ia, ngaleng pakaliga kay fako mali. Fako awal mo ia. Aba go shit. Ia pea ona whaelo atu taimin lau ina tatou au ia tele halom whanau ia lo tele fo ngā luenga al komitia me se fo ia pulenga tu whaatase fo tatou au ia mo wha moe moe ia langona fo ili fia ona o tūlanga ili so fo wha malama o ia halom whanau ia ma tilo mai fo ili tūlanga o lo ia tau mawhainga fo ia tatou au tūlanga fo ia ili o sila fo ia lau amang ia o va la fo ia fa mudulak ini kupe mang me moa ia le lava o mai lava ka ku mo Samoa ka ko aulanga amaka camping ngik ia langa le ka aloi si kamar grand final ko val Eila fa mua malanga ia le
le ko kele lava ka ko au ma le pulenga i le aso fua sa ngi ya so kolu ya e fa ko amala lavan nga ko fa mo pe le ku wa le wonga lu le ngang ne wa o mai ki alom fa nga ka alom ka ko au le va ai la fo fast food wa fel le match payment male business class e fel le ye o ya o ke le la sacrifice fo ile wa fe nga alom fa nga o mo le ka mo fa ngor ka ko au ya ya kai kele lava pa ia mane malu fa lau fa malu lo foi pa fai wo to li vale mai o fe ngai o koma ma fo kanga ma fa mo ya alu ave fale lo ko fingal le foi aka kap kapua ia kulaf Siangi, le wa mal kare le milia de okol maliu ya ariki. Mamma, kiro ere como minka. O free go de me. Oh yeah. Io mamma. Papa ngo pia ariki me umma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai upa como si. Au ngo am si. Fa fena i dona mesa. Ore makakaro ngo am si o le keshi ole ariki. Talo fa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vili mai loa e au noa masestongi a Aliki Wholesale. E sila fia fai na tala lau te ngā te pēr no malau tau fia mai le ofisa. Mo saufa patu ngā te pere i tos I meli mai le info@utos.ws. Mo sau pe paris tala. Polo asiasi fofo ina mātou pēnga te whailangi o le www.utos.ws e download ai le online form. A mai o na whaatumu o na meli mai le ili mātou ofisa. Whaatasi ai mau ID selua, ma lau se leni I tala I lau te ngā tupe. E mawhai fo ina po e se ata ai la fo mai mato meli. O fe fea pe asiaki le pare. O mawhai nei ona siaki lau pale ni le tato Utos mobile app. Mo I la tau wa ia la tau whaapatunga tupe lo te whawhainga luenga. O mawhai fo ina wha o ngā au nangal mtala Vodafone po le Click X e whaatau wa ia unit e mai lo maota I nei Samoa. O atunu e mamau. Utos, smart investments for a better future.